a re koma ya ka ya lekgokgoma bo e beile kae kola tama le kae kola rona le kae mogala a wa rona eh ke koma ya ka ya lekgokgoma ke thokwana mogala thokwana ke thokwana le ngore e tla nyakwa lefase ka moka ke tsore ba tlo e hwetša o ka se hwetše ba tla e tsoma ba ka se hwetše ya kana wa goro ya goroga tata go nna be ke tlang ka mokibelo di 14 September di 14 September ya dilo tše ke eng ka mo ka mo mokotlaneng ka mo ke ditaola wa di kwešiša ke di kwešiša di mo di mo di mading sepela mo mading ka re ke mo setlaphala a di sepele alright jalo o kgotsofetše wa goroga awa ke kgotsofetše ke a goroga ke feletše le ba re thuto a e fele ke tla tswela pele mara go kgotsofala ma go kgotsofetše le re ba go tswela pele kae monna o re tla tswela pele a go tswela pele kae a go na le mogong ka le šudi ka mogo o dira professor moela ke motlha ke gore bele ke tlono fele ke le thasana ke ya go thasa ke ya ditlhareng ke ya kua dikua le mogalabe ya no a re lebelele taba ya di 14 monna kola nna ke leboga gore o ntlhomphile mo kgolong ya babina kwena and ebile ke leboga gore a senke ka thasija celebrity ke be ke thasija lethasana a le mosimana ka motlhala o tona ka kgošikanyana ya a senke wa re kwene na le jana ya di-TV dilo mamma o ile wa te tshwara jwala ka lethasana gohle mo dilo go bereka o sepela le nna ko bereka ke ya metseng o sepela le nna ko tshwara ditopo o sepela le nna ko hlapiša batho o sepela le nna ko thinya ka madibeng o sepela le nna jwale a re leboge kola ge o goroga gomme re re modimo le badimo ba go etelele pele gore go nyago jwale tšhaba se sa modimo o ka se reela wa reng ge o goroga ge ke goroga ke re a ba re boabue ba tle ba bone setšo se ga borena ke September ke Heritage Month gore go ile bana ga botse le kgwedi ya setšo sa borena gore ba tle ba ithute setšo ba tsebe setšo ba kgone go bona le gore bongaka le bokgwa jwa borena ga bo e ka go romba o tswa kae o ja eng o tswelela kae ga o tswelele kae o tumile ga swa tuma o tsena kereke ga o tsene kereke setšo sa borena ke sa borena ga o bo t-shirt e o nyaka kgwedi ya September o bone pele ke tabe ya setso ebile ke se ka e naga o sa e nagana ke se ka e naga a o bolela lebeletse monkiša ba kere bana ga mogalabe o ba lebeletse tabe ya kgwedi ya setso goba go direga wena o re tloga ga botse yano sepela le mago nna ke le mo ile ka morago ebile gore kana ke Heritage Month ka gore ga ke tshepe gore ba swantse ba re fe kgwedi iteng mo ngwageng ba re ke Heritage Month mo lare la Africa kgwedi e nngwe le nngwe ke heritage ya rena ya mara koma monna eo koma e ke sephiri sa bongaka sephiri se segolo jale koma ko go fa yona o sepele le yona o e hlomphe a kudu ene go ka se e hlomphe o lo tukwela monna o e hlomphe ka mo bongakeng e mongwe le mongwe o fiwa sa gage lo eno o santse o hlomphe koma eo yawa ge o ka se e hlomphe o tlo tukwela monna se ke sephiri sa ka le wene se a gone wa tlang o tseba gore koma e ke eng ka mo ga o fitlha gae o hlomphe magoši o hlomphe ba mmušo o hlomphe makhanselara mantona o hlomphe setšhaba sa motlhalaotwane ke arabe o difounu hlomphe lefase ka moka le founu jaaka ke go founela o di arabe le kanyana go founela go hweša ya jale obane dilo go beya kwa mobung wa kgoši kanyane o kgone wa lafa šhaba la thulara monna
o fo o tshwara gona ka moko go rutile ngaka go ruta boloi go rutile go alafa a ka go ruta go bolaya batho go rutile go phediša a ke nya ba kwa re senyega maina ba re o la shuka mo thomile bongaka a re lele go huma o se kwa nyaka go huma bongakeng mohuma ba ngaka a gona bongaka re fepa bana bongaka re fepa shaba la thulara ra hlokomela shaba sa kgoši se kwa re go fitlha gae wa re o nyaka mahumo monna ga o ka re o nyaka mahumo ke mo le tlo go